Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 uragaragaje ko igihano cy'urupfu cyahawe Kabila Kabanga wategeka Kongo Kinshasa nyuma yo kwitirirwa k'umuyobozi wabo kigize kwica amahame y'ibanze aganisha guhagarika intambara wasinyira leta ya Kongo Kinshasa. Kuwa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa cyenda nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo Kinshasa rwakatiye Kabila wayoboye kiriya gihugu imyaka 18 nyuma yo kumva ibyaha bitandukanye yaregwaga n'ibyaha birimo kugambanira igihugu iby'intambara no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. Kabila warezwe ibyaha nyuma yuko mu mezi make ashize yari amaze gutangaza ko agiye kuva mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Urukiko rwavuze ko ariwe mukuru w'uyu mutwe w'Kongo mu mezi ashize yagiye yitabira inama zigamije gutegura ibitero by'uriya mutwe mu mijyi ya Goma na Bukavu. Uyu mugabo kandi urukiko rwagaragaje ko anagiye agaragara mu bigo bitangirwa imyitozo ya M23 ibisobanura ko afite ahuriye nayo. Umuhuzabikorwa wungirije wa M23 Bertrand Bisimwa anyuze ku rubuga rwa X yagaragaje ko Kinshasa yakatirwa gupfa Perezida Joseph Kabila ntaho bitandukanye n'ibitero ingabo zayo zimaze iminsi zigaba kuri uyu mutwe. Ati gukatira Perezida Kabila urwo gupfa yitwaje umubano byizwe ko afitanye na M23 no kwica amahame y'ibanze yasinywe Doha kimwe n'ibitero bikomeje byitwaje intwaro by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yunzemo ko byakozwe bishimangira kuri uyu mutwe utigeze wibeshya kukuba ubutegetsi bwa Tshisekedi nta gahunda bufite yo gushakira igihugu amahoro. Kugeza ubu yaba Kabila n'ishyaka rye rya PPRD ntacyo baratangaza kugera cy'urupfu yahawe. Icyakora umujyanama mu bya politiki Chikaya Ben Karube yavuze ko nta gihamya na kimwe urukiko rwigeze rugaragaza ko byarwa muhameje. Uyu munyapolitiki yavuze ko bitumvikana ko kuba Kabila yagiye Goma na Bukavu bigeze icyaha cy'intambara mu gihe iyo mijyi yombi isanzwe ituwe na za miliyoni z'abanyekongo. Yanenze kandi Kinshasa ko bamuhaye kiriya gihano imwita kuba mukuru wa M23 nyuma nayo imaze iminsi ibiganiro n'uriya mutwe. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo Kinshasa rwakatiye Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'ikiriya gihugu rwo gupfa nyuma yo kumuhamya ibyaha bitandukanye yaregwaga. Kabila wategetse Kongo imyaka 18 yaregwaga ibyaha birimo kugambanira igihugu kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyaha yashinjwe muri Kamena mu mwaka ubwo yavaga mu buhungiro yarimo muri Afurika y'Epfo akerekeza mu mujyi wa Goma umaze amezi 8 ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ku bijyanye n'impaka ku bwenegihugu bwe abaregene iki bari bavuze ko Joseph Kabila ari umunyarwanda, gusa urukiko rwavuze ko rudafite ububasha bwo kwemeza iyo ngingo rusaba ko icyo kirego cyashyikirizwa leta. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwananze icyifuzo cy'uko imitungo ya Joseph Kabila yafatirwa. Icyifuzo cyari cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru wa FARDC ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, ariko kandi zifatanije n'abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare Wazalendo batangije ibitero byiswe kwisubiza mu mujyi muto wa Nzibira wigarura inyeshyamba za M23. Iryo ryatangije ibitero kuwa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa cyenda nyuma y'icyumweru kimwe M23 yigarura uriya mujyi uri muri teritwari ya Walungu ni muri Kivu Amajyepfo. Radio Okapi yavuze ko kuwa mbere imirwano ikomeye yasakiranyije M23 na FARDC yageragezaga kwirukana muri kaya gace gakungaye ku agaciro, ariko byabaye iby'ubusa. Ni imirwano kandi ingabo za leta ya Kinshasa zakoreshemo za drone z'intambara zarashe imisozi ya Murunga, Chirwa, Nyamarege, Muramba ndetse na Kaniyora. Amakuru yavuze ko gusubira inyuma M23 n'uri ufite intwaro ziremereye yagerageje kwigira imbere kugira ngo utuntu duce turimo Mwenga Centre ndetse na Kamituga. Uyu mutwe ngo wakomwe nko korana FARDC na Wazalendo bamaze gushinga ibintu bikomeye mu duce twacurwe Rubimbe na Ngando turi muri kilometero 20 uvuye Nzibira. Hanyuma kuwa kabiri abayobozi b'urya M23 bakoze umukwabo n'isaka mu nzira nyinshi zo mu gace ka Nyarukemba muri komini Bande i Bukavu mu ntara y'Kivu Amajyepfo. Iyo gahunda yakozwe mu gihe hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano yatumye abantu benshi batabwa muri yombi muri kara gace. Amagana y'abagabo n'abagore n'urubyiruko cyane cyane baturuka mu mayira ya Irambo batawe muri yombi n'ingabo za M23 nk'uko bitangazwa na Radio Okapi nk'uko amakuru aturuka mu gace bitangaza. Iki gikorwa cyari kigamije kumenya no guta muri yombi bakekwaho ko bagira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bigenda byongera muri kaya gace ka komini Banda. Abenshi mu bafashwe n'urubyiruko rumara iminsi rugurisha cyangwa se mu biyobyabwenge bisindisha nk'urumogi. Muri iryo tsinda yongereho abantu bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura no gufata ku ngufu. Amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa avuga ko perezida w'iki gihugu amaze iminsi menshi agura ibikoresho bishya bya gisirikare mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 umaze imyaka hafi mu ntambara n'igihugu cye. Ni ibikoresho Kinshasa ikomeje kugura mu gihe inakomeje ibiganiro na M23 bamaze amezi 2 basinye amahame y'ibanze aganisha guhagarika iriya ntambara. Tshisekedi ku rundi ruhande ngo azuburyo ibintu bikomeje kuzamba ku rubuga rw'intambara impamvu adashobora kwirengagiza amahitamo ya gisirikare. Tshisekedi kandi uza akajagari kari mu ngabo z'ibyatumye yitabaza abacanshuro b'abanyamahanga ngo bamufashe kuzishyira ku murongo by'umweru ku mugezi rwa M23 mu kuboza ko umwaka ushize nibwo leta ya Kongo Kinshasa yinjiye mu mikoranire n'umutwe w'abacanshuro wa Buraki wato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse amakuru avuga ko umutwe wamaze kohereza muri Kongo Kinshasa abacanshuro bakomoka muri Colombia. Amakuru avuga ko abacanshuro ba Eric Prince uherutse guhura New York muri Amerika na perezida wa Kongo Kinshasa ari bari gukoresha drone z'intambara zimaze zisigo bitero kwindura bya M23 muri Kongo. Kandi aracyari abacanshuro b'Abanyarumaniya iki gihugu cyari cyaritabaje ngo agifashe kurwanya umutwe nubwo ari bamwe bagenzi babo bamaze gusubizwa banyujwe mu Rwanda. Byari nyuma yo gutsindwa mu Rwanda size muri Mutarama mu mwaka wa 2023 igura umujyi wa Goma na Bukavu. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyavuze ko ikigo ndege cya Kisangani aho ni mu ntara ya Chopo bari abacanshuro bari hari n'abanyaturikiya bakoresha drone eshatu zo mu Kuganka Kinshasa yaguze kuri ikibuga cy'indege, kandi ngo hana abandi bacanshuro b'Abanyafurika y'Epfo igihugu kigomba guturukamo wore muri n'amasasu bari
w'abacanshuro bazajya bakoresha biciye muri sosiyete ya Paramount Group. Nubwo leta ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga mu bacanshuro, M23 ku ruhande rwayo nayo ngo ntabwo isinziriye kuko ikomeje kongera mu duce dutandukanye igenzura. Amakuru avuga ko umutwe umaze iminsi winjiza ku bwinshi abasirikare bafite bagena ibikoresho bya gisirikare umaze iminsi woreza muri Kivu y'Amajyepfo. Naho mu Burundi kuva ku wa gatanu ushize abanyekongo benshi batuye mu duce dutandukanye two mu murwa mukuru w'ubukungu Burundi barimo guhigwa ubukore n'abapolisi b'iki gihugu. Igikorwa giheruka cyabaye mu gitondo cyo kuwa mbere ushize mu gace ka Cibitoke cyateye ubwoba kandi gitera abaturage b'abanyekongo kumva badatekanye. Bivuga ko umukwabo wagutse wakoze n'abapolisi Burundi bateje ubwoba mu gitondo cyo kuwa mbere mu gace ka Cibitoke wibasiye cyane abanyekongo. Imihana myinshi yararasatswe, abagabo n'abagore benshi barafatwa, hanyuma burizwa mu makamyo nta bisobanuro maze bagera kuri sitasiyo ya polisi. Nk'uko SOS Media yabyanditse, abatangabuhamya benshi bavuze ko igikorwa kitatunguranye. Amayira yatangiye gufunga mu rukerera ku mihanda ya 15, 16, 17 na 18 mu gace ka Cibitoke. Abapolisi bazaga nk'abafite urutonde rwuzuye rw'amazu atuyemo n'abenegihugu ba Kongo bari mu bigo bitandukanye by'ubwishingizi. Abatangabuhamya bavuze ko igikorwa cyari kiteguye neza kandi imyiteguro yatangiye ku wa gatanu ushize. Umuturage wasabye ko izina rye ritatangazwa yavuze ati umukwabo rero yateguye kuva mu cyumweru gishize ntabwo ari impanuka. Abapolisi bafashe abagabo n'abagore benshi batiteye ku nzego barizwamo. Amakamyo bajyanye kuri sitasiyo ya polisi na bisobanuro vanimwe cyangwa se abaturanyi babo bahawe. Ikibazo cyateje impungenge cyane abanyekongo n'abarundi bo mu bice byegeranye. Umwe mu bacitse uwo mukwabo wise Bureze, umusore ukomoka muri Kongo Kinshasa, yavuze ati nagiye kare cyane ku isoko rya Kotebu, ngarutse nsanga abaturanyi banjye bose abanyekongo bafashwe. Abapolisi babajyanye ntacyo bavuze bajyana kuri sitasiyo ya polisi. Abaturanyi banjye bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cyane ku banyeshuri. Iki gikorwa cyongeye kubyutsa ubwoba mu tundi duce twa Bujumbura. Abanyekongo benshi nka Mutakura, Buterere, Buyenzi na Bwiza twamaze kwibasirwa n'umukwabo nk'uwo mu bihe byashize. Umuturage witwa Kurutide yavuze ati umuryango wanjye wafutuye muri Cibitoke wafashwe mu gitondo, musaza wanjye n'umugore bajyanwe, abana babo basigara bonyine mu nzu. Nagiye kubana bo mu gihe ntegereje ko ababyeyi babo bagaruka. Abatetsi mu Burundi ntibaratangaza impamvu z'uwo mukwabo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Sena ya Kenya yatangiye iperereza ku mfu za hato na hato mu bitaro hirya no hino mu gihugu. Ababyeyi bajya kubyara bataka kurangaranwa abana bagapfa bavuka. Senateri Hamida Kibwana yavuze ko uburangare bw'abaforomo mu bitaro ariyo ntandaro y'izi mfu kandi hari izagomba kwirindwa. Imbere y'inteko rusange ya Sena ya Kenya, umusenateri yasabye urwego ko ruhagurukira ikibazo kuko izi mfu ziboneka mu mavuriro yose mu gihugu, haba yigenga ndetse n'aya leta. Uyu musenateri yasabye komisiyo ishinzwe ubuzima muri Sena guhaguruka bagashyiraho uburyo bwo gukurikirana abaforomo n'abaganga bashinzwe kwita ku bana bakivuka izi mfu zikahagarara. Hanyuma kandi Vice Perezida w'ishyaka Democratic Citizens Party Bwana Cleophas Malala yamaganye amakuru avuga ko perezida waryo Rigathi Gachagua yabakorana bucece na perezida William Ruto kandi mu maso y'abana akigaragaza nk'uwo batavuga rumwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Jubilee Bwana Jeremy Kioni aherutse kuvuga ko Rigathi Gachagua ajisha ko yaba atavuga n'umutegetsi muri Kenya, nyamara bizwi ko akorana na William Ruto. Malala yavuze ko aya makuru nta kuri kurimo, ko Jeremy Kioni yabitangaje agamije guca mu ico position, asaba abantu kutamuha umwanya. Uwo mwuka w'amatora warashyushye muri Kenya mu gihe bategura amatora 2027, ariko umurwanyi ubutegetsi yatangiye kuvuga amakuru agaragaza ko badashyize hamwe. Rigathi Gachagua yamaze gutangaza ko muri aya matora aziyamamaza ku mwanya wa perezida agasubiza igihugu ku murongo. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe abakozi bareta mu nzego z'ibanze muri Uganda batangiye imyigaragambyo yoreka akazi, bashinja leta kutaba umushahara ufatika kandi abandi bahembejwe igitiyo. Mu kwezi kwa cyenda kugeza hagati y'umwaka, abo bakozi mu nzego z'ibanze babwiye leta ko niba itazamuye umushahara guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 bahagarika akazi, ariko yica amatwi ntiyagira icyo bikoraho. Ihuriro ry'abakozi mu nzego z'ibanze rishinja leta ko yarazanye ihangana ry'imishahara hagati y'abakozi, abangaba ikabirengagiza. Muri Uganda hahora imyigaragambyo y'abasaba imishahara cyane cyane abarimu n'abaganga bagaragaza ko bahembwa ntica ntikize. Abarimu batigisha amasiyansi bahora basaba leta kubahemba neza nka bagenzi babo bigisha siyansi. Uhagezweho abakozi ba leta mu nzego z'ibanze nabo bavuze ko imishahara myiza abatetsi bo hejuru bayikubira. Hanyuma mu gusoza bambwira ko guverinoma leta zimwe za Amerika yabaye ihagaritse ibikorwa bimwe na bimwe nyuma yo kutumvikana ko bagize Sena ku mushinga w'ingengo y'imari nshya. Ku wa gatatu tariki ya mbere Ukwakira uyu mwaka turimo nibwo guverinoma ya Amerika yafashe umwanzuro wo kwinjira muri ibihe bidasanzwe kubera kutumvikana ko bagariye ishyaka ry'abarepublikani n'abagariye iry'abademokarate muri Sena ya Amerika. Abasenateri b'ishyaka ry'abarepublikani ari naryo riri ku butegetsi basabwaga amajwi 60 kugira ngo umushinga wemezwe, gusa ntibyakunze kuko bo ubwabo ari 53. Bivuze ko kugira ngo umushinga utambuke abarepublikani bari bakeneye bagenzi babo b'abademokarate bawutora, ibintu batakoze uko batawukozwa. Mu bituma abademokarate batemera umushinga w'ingengo y'imari no kwagabanyije nkunganya yahabwaga batishoboye mu bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima. Ntibemera kandi icyemezo cya Trump cyo kugabanya amafaranga leta ishora mu rwego rw'ubuzima. Guhagarika ibikorwa bya guverinoma bituruka ku bidashobora kubona amafaranga ishyira mu bikorwa by'ibanze. Bivuze ko hari ibikorwa byinshi bihagarara ndetse abakozi ba leta ntibishyurwe bitewe n'igihe iki cyemezo gishobora kumara. Kugeza ibigo bya leta muri Amerika bimwe na minisiteri byatangiye guhagarika bamwe mu bakozi. Minisiteri y'ingabo ihagaritse abakozi b'abasivile barenga 300,000, iy'ubuzima ihagarika 32 birenga, iy'ubucuruzi ihagarika 32 birenga, mu gihe ububanyi n'amahanga yahagaritse 16 birenga. Ikibazo nk'iki cyo guhagarika ibikorwa bya guverinoma muri Amerika cyaherukaga kuba 2018.